Zing Daifim hun kan lo thleng le ta a lel ma chhuani kani a Zing Daifim clear to Zonet chung kwa te che bai vek ule voin hi September ni li sang hi somni pali ni lai ni nia internet mang chin Zing a web search engine changkai ta Google hi shelo kan om love kum sang za kwa som kwa pariat voin nga khan Stanford University USA zirlai pani Larry Page le Sergey Brin te chuan Google hian siam chana mi pui van tlang ta na man theya an tar chua tak tak chu kum sang hi pali August ni som pakwa changin ani Google hian na thok tu nei za chu ni kum sang ni som hi pathum khan noi khat singriat sang ni zanga pahni ania Google headquarters hi Mountain View California USA ani chanchin thari lo ngai thlang u Excise and Narcotics Minister Pulal Hinglava Marhovin Nimin Khan Secretariat Conference Hall Minikoa State Level Reloado Working Committee Chuan Chutkhom kai shwai tu Excise and Narcotics Minister Chuan a result nakum lama te thei turin kumin financial year a hian reloado dan tur focus big nei rana rilru siam turin member te so mani meeting a hian reloado na tura reloado tu po shang hena fund sem som dan tur clear ho ni in heng Excise and Narcotics Police FDA CYMA MTP YLA SWD M6 Mizoram District som pakhata sem chwate baka training workshop meeting le mass media campaign nan sarkar chungin cheng noi zani phalsak ani thu tarlanania sum sem chhuan nuwa changkai taka man ani theinan uluk taka ahman dan tur le ahman hun turte in kai shwaina felfai tak duan ni se ti ani bok Nimina Working Committee on Reloado Chukholm hian Mizoram Social Defense and Rehabilitation Board SWNTA Department website Handbook on Reloado ti chu changkai taka manatan pomplan ni in a copy siam bil ni box se ti ania Mizoram chevela relocal kong zirbing turin study team din ni se District Level Committee on Reloado wa sub headquarters YMA MTP le YLA OB changin Vice Chairman Ruat ni se ti ani bok Chutkhom hian Central YMA MZP MJA Local Council Association Mizoram Koshan Shwai to Committee IO Baka Excise and Narcotics SWTA and WCD Higher and Technical Department LESDE Food and Drugs Administration MSD and RB Education le Police changin official te antelani Taxation Minister Dr. Vanat Thanatsuan Nimin Khan ama office chamber press conference nayin petrol le diesel awanga vetti punchung chang soifia petrol le diesel man chu sang via wangin langma se kumni kalta a petrol le diesel man ain alatniam zok ti soibok Dr. Valet Thanatsuan petrol le diesel man tlatniam zelin chia ati tlema wangle mi puideta na thok tura sumamona asan chhozela wangin chia ti sang lo theilo din muna anding ti soya petrol le diesel awanga vetti punin a hong chungchanga Mizoram ta na chaber tur sarkarin angai tuati soin petrol le diesel changa vetti punin ngong anei tur le mi puiten harsat na anto the tur thil tam tak ngai tu lok ani atia Mizoram mi puite ta na chaber tur ngai tu chunga ti anni ti soin sarkar din mun she thiam chunga chia pun chu pom thiam turin mi puite an ngen ti asoi Taxation Minister Chuan Kumin Kumtir Lama Mizoram Resource Mobilization Committee changin petrol le diesel man ti sang tur le November sang hi somni pakhata ti niam ani ma a vet rate manga chia lale turang yen na chu Taxation Department in andong atia state dangin anti san ve tho wangin petrol le diesel a chia ti san top ain mi puiten an sha thiam jok theinan road infrastructure ses le social infrastructure service ses manga ti san choni se ti an rel atia Mizoram tan chuan petrol le diesel changa ses lak chu thil thar ni ma se state dang te chuan ming chi shang mangin an lareng to ti soibok Ahman na tur omsa at siya ti punna siam chu a fel faizokin mi puiten shethiam shan turin an ngen ti Taxation Minister chuan soya petrol le diesel man chu sangvia wangin langma se kumsang hi somni pakhata petrol le diesel man ain alatniam zok ti asoi petrol le diesel avetti sanani na hian minister ani angin amo phurna po ama kuta ani thu Dr. Vanat Thanatsuan soin Resource Mobilization Committee in Rotna an siam chu an thiam ang tok le mi puite ta na chaber tura an ngai angin an kalpui ani atia Mizoram mi puite ba ka lir the ezong te po in he malak na hi she thiama harsat na siam saklo sham turin angen ani Taxation Minister hi Taxation Department Secretary Pu SM Ali Commissioner of State Tax
puar zo siam lian le official dangten an choi omani Nimin Khan ICAR CIFE Indian Council for Agriculture Research Central Institute of Fisheries Education le Fisheries Department Mizoram Changkop Buat Sai Nithum Otur Modern Methods of Freshwater Aquaculture ti thupui manga Aizawl District chunga fish farmer thlanswa mi somni retana training chu Fisheries Minister Pulel Thansangan Directorate of Fisheries Conference Hall a honga fish farmer tinena dil tui thur le thur lo enna pH kit le dissolve oxygen enna dio kit te asem chuak ngal Fisheries Minister Pulel Thansanga chuan sangha khoin ma ason theina tur le sangha tamjok thar chua ani theinan Central le State Sarkarin nasatakin ma alati soin sangha khoi chu eile bara in todel na ta na beise omle poimo takani tia mizote ti dan le scientific method kai kop thiama sangha tamjok thar tum turin fish farmer te fuya chanpuina mutur te uluk taka thlan achul thu soin thoktu te po na sa zoka chanle tur le amun nge ya thokchuak a tlo chuak zel thei turin acha bok Fisheries Department Commissioner le Secretary pu Lel Engmoe chuan Mizoramin sangha khoina hmun tha aneya changa za somthung panga chau man changkai ani thutar langin mabak tam takala oma training program chuan sangha thar chhuati pung ngei se alom hle ang atia cyclone remal wanga dil sale chiate siam chat ngai te central lama dil mek ani thu soibok ICAR CIFE changa local principal scientist Dr. Parimal Sardar ne changin training program chungchang le sangha khoidan thiang lim le changkang zok te ngai thlakania Fisheries Department Director Bilal Teipuin lom thu suin nuwa kharani Nithum Otur training a hian ICAR CIFE Kolkata changa local principal scientist and head Dr. TK Goshal principal scientist Dr. Parimal Sardar le Mizoram Fisheries Department achangin Dr. Silal Tlan Moya DPM PMMSY 10 anzirtir don ani Central YMA chuan Nimin Khan tunhnaya social media shangshanga document shangshang siam theini insoi chui chuak turin Aizawl police station a FIR an the lut Central YMA shwai tu te chuan Sarkar Department le Sarkarin arwat nilau mi mal anga document siam theini in chalte an omchu poi ati in angai thu tak le ti thu chwa an tar langa mi puile Sarkar zalo na an ngai ti soin ramle nam mel mani a ngain langsar taka swal ngai zamna ni in an ngai ti an soibok Central YMA FIR hi President Pulel Machuana le shwai tu dangten Aizawl Police Station a kalin an the luta Aizawl Police Station OC Pu Dipak Pathakin alo dong song ani Sri Ramachandra Medical Center Chennai le Mizoram Health Department tho ho na in Nimin Khan athlona lung zai sakle turin damlo pakwa puitling pakwa le no pangparuk te chu Chennai ya thon thlak le ani Health Minister Pilarin Pui Malakna Kumin Sang hi somni pali February tha ZMC cardiac camp buat sai kalzela lungla maharsat na nei zai ngai mi engi mozat Chennai Sri Ramachandra Medical Center athlon veka zai tura ruwa manna siamania March sang hi somni pali khan batch masaber damlo sompariat te chu athlonin lotling takazai anlo ni toa Kumin August Thlatir Lam Khan batch ni na damlo paruk te chu lotling takazai anni le to boka damlo somni pali te chu athlona zai anlo ni to ani nimina thon le mi pakwa te nen chuan athlona lungzai sakhi mi somthum pathum antling don ani Nimin Khan DC Conference Hall Nathial District Sports Committee chuan Zolian Roite Memorial 5S Hockey Tournament sang hi somni pali khelzo taka Women Team Champion Nathial team te lompuina hun an mang lompuinan HDSC mingin cheng singkhat Nathial District Hockey Association ne na hlan anni Chutkhom ka shwai tu DC Pirita lel moi pachuaw Nathial District Sports Committee chuan Nathial District Hockey team chu tournament champion team anni thei chu lom omati thu soin sport discipline shang te hi eizon natling an ani to wangin ti taktaka midang enton tlaka he an thiam na hi eizon na chatta ka chantir ngei turin du sakna ahlan ngalani This is chuan PMJVK scheme nuaya hockey ground turf pha tura ro manna siam ni in reilote ya turf ground ne ngei thei abe sei te soya players se chu Nathial district mai ni lo Mizoram le India ram ti ming chatu ni tura thei top chhuat sunzom zel turin a cha bokani he meeting a hian additional DC pozo than moya khiang te DEO pumiki lel enkola
puish ming than zua le pusi ram din sa nga te po in report pe in thuan soya DC officer te Nathial District Sports Committee member te Nathial District Hockey Shwai tu te le champion team member te antel bokani Kolasip District sunga kong pui chia te siam chat ani theina na kong pui siam mek en pui turadin working group chu nimin chunu khan and chairman PB Melsom tluangi additional DC Hovin Kolasip DC conference hall an chukhom nimina working group meeting chuan kong pui siam na tho mek te chakzoka kalpui ni theina na tho na muna en pui ni sentia ama sabiratan voin hian kon pui SDO kai shwaina in Kolasip le durlui inkar en ni se antia hei baka hian hunrem chang masabera vaireng te le Kolasip inkar le bairabi le 0 point inkar te en le ni se antia en pui tu tur te po meeting chuan arwa man ngalani working group meeting hian ser khan le saiphai inkar po en pui ni se antia hemi chungchang hi chu Kolasip DC inwa manna asiam dan ngai chan ni se antia kong pui chhezwal siam that hun chunga ta na inrem na anlo siam to po se chungchang chu angai angin kalphot ni se antibok working group hi thakal ta August ni somni pahnia lir thei nei tu le enkol tu pol shangshangin waring te le sarang inkar le barabi le Kolasip inkara road block an hwai hot nu road block anti top nuwa Kolasip DC hovadin ani he working group a hian Kolasip DC PB Melsom tluangi Kolasip additional DC PB Melsom tluangi chu chairman ni in member a pol shangshang ayo mi somni pangan tela Zing a hian PWD police sarkarlom ayo MJA YMA lir thei nei tu te le khal tu ayo te le NHIDCL ayo te antelani Nimin Khan Mizoram EFNCC Department le Central Sarkara Wildlife Crime Control Bureau le Wildlife Trust of India te chuan one-day workshop on identification of wildlife articles chu MJA Press Club Champhaya hlotling takin an mang Champhai DFO pulel biak cha machong thu IFS kai shwai he workshop a hian India ra manung chahum halna dan poimo ber Wildlife Protection Act 1972 atana Central Sarkarin amendment asiam thar chungchang a sha tur poimo te wildlife chi shang exotic le native species manga dan kala sumdon na illegal trade of wildlife chungchang a sha tur poimo te chipcher takazir ho ania tin he workshop a hian Mizoram Indo-Myanmar International Border abik takin champhai le zo khothar kal tlanga dan kala ramsa le nungcha manga sumdon na chungcha nga dan le shai manga rang taka malak dan te inzirtir na nei ani he workshop a champhai district chunga enforcement official shangshang EFNCC department police department excise and narcotics department custom le Assam rifle ba ka champhai district MJA achangin mi engemuzat until ani Voina District Headquarters Shangshanga Khochin to weather.com in Tarlan Danin Voinhian Aizol District a Kolum Liberin Celsius degree somni pariatanianga Kovo Liberin Celsius degree somni aniang Lungleya somni pasari somni siaha somni pasari somni Longklai somni pakwa somni pani champhai somni panga som pariat Serchip somni pasari somni Kolasip somni pakwa somni pani Mamit somni pakwa somni pakhat Saitwal somni paruk som pakwa Nathial somthum somni pathum khozol somni pasari somni te anianga voinhian ruasur theina longklaya za somriat pasari aizola za somsari panga siaha za somsari saitwala za somsari khozola za somruk pasari serchi pa za somruk paruk lungleya za somruk pani champhaya za somnga pakwa nathiala za somnga paruk kolsi pa za somni pali mamita za somni pali te Ruwa sur theina omni inweather.com chuan atar lang ani fakna hunilo manglo kang u nule patetana thulomum company dangtene na te khina achunga omzat in angrang sia tlom si quality chiat pha chuang si lo kirisof pan sniper hi in hanbel chiang don te ang Kirisof pants diaper hi nu titana hak tir ol sam tur takle nau pang tana hak nuam tak tur asiam ania tin nau pang vun raule vun long asiam velawa nau pang vun tana shisel tur asiam ani tin he diaper hian hu a hi phulcha ema darka rukchung engma lik lau tur asiam ani Kirisof pants diaper hi ileidu emo izwardu ani chuan engtiklai po in TS Enterprise sa order le theireng ani
Super Stockist in Mizoram, TS Enterprise. Ni zung nat nalaka ivun a himem. Evian judge san care hian ivun san barn turle boruak bollo mai di bol theilaka avengang che. Skin whitening ani ngalbo. No, they don't really care what you're going through. So you gotta show them, baby. You gotta show them the real you. You gotta give them what you've got. No, don't let them see what you're not, 'cause you are strong. You are wise. Ni zung vun ti chetu tur aven ba ka than na sa a om velo. Evian judge san care nen ni man nuam le. Evian ni Darling, but no, there's nobody in the world. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. Showroom bongkon nung lay rota hian local la. Iman na tura zirzelin imotor mamo kan lau ko mudon senya. Service station zangklung tak Punchong Airport rota oma. Tata genuine spare parts kan kol ngalboke. Zonet Auto Works, Tata Motors, Commercial Vehicles Business Unit. KT Enterprise ramhlun nota hian TV, fridge, washing machine, microwave oven, air conditioner le deep freezer company sang online pricing kan zuar ta e direct kan chani wangin atloma company brand warranty om fekani boke in sofa te ta thulom om kanon thlen le chu hei hin mani ti chet ni lo kum khat thasom pani chungam han tlak lawa chet chuan atharing kan thleng sak thei bok district som pakata chin lung chuak zofa te u tlom si thasi in tan kan chop chuak ke kan bungrua te installment in kan pe theya zuar chhom du kan pui thei reng bok India Aluminium Company hunle changtlung anupam aluminium kan kolboka tukver frame partition le aluminium hanasi reng a chuan anupam aluminium hi anin ti mu mek bok KT Enterprise online store ramhlun note phone number 943615 2557 Police report ilo ngai thlang o tukina aizol khopui chunga police station tele aizol ponlam district headquarters sina police station te kan bekim theya tang somni pako min meichia pathuman tela tang te chu narcotics case man som parukru kai noyaman panga khom pathum zuru ya kholaya buaina siama wanga man pani family case tantir pani le rui chunga lir thei khal wanga man pakhat ten nia tang somni pako zinga narcotics case man hi za somnga panga point pakhat pasari anni kan action police station sompali le outpost pakhat zinga tang umlo na police station pariata aizo police station atang somparuk mi pa som pathum le meichia pathuman kola mi pa zinga som pathum le meichia pathum te hi narcotics police station case amnia tang dang te chu ruk wanga man pani le rui chunga lir thei khal wanga man pakhat te anni Kulikon police station a ruk rorin hlel man pathum an kola champhai police station a narcotics case man pathum an kola Mamit police station a khom pathum kolin longlai police station a zuruya kholaya boina siama wanga man pahni an kola Saitwa police station le Nathia police station a te family case tantir pakhat ve an kol ani Nimin aizola traffic rules board siaman za two wheeler somthum LMV som pathum le bus pakhat te ania poisa choitir za thi cheng sing hi sangria tani voin hi aizola mi mal le sarkar lir thei number pangale paruka top te tlan lo ni ania LMV taxi le two wheeler taxi si te tlan lo ni ani bok Hospital report Nimin laidar thumachanga tukindar sari thlengin civil hospital aizol casualty emergency case somria tan neya mithi pakhatan neya emergency case tamber pumna le khosikani emergency case zinga hian admit zat pasari annia hospital danga changa refer paruk omin admit ngai si khumom lowang hospital danga thon pali anom road traffic accident wanga hliam nei paruk zinga rutliak pali an oma uise panga zote se pathum le rul chuk pathum anom bok Emergency and labor room ani min jingdar sari changa tukindar sari inkar chungin naw piang som pathuman oma meichia pariat le mi pa panga ni in nei le tur paruk an om mek bokani Sinot hospital du tlang casualty ani min tlaya changa tukindar sari thlengin emergency case somni pakhatan neya som pakhat admit an nia mithi pakhatan neya emergency case tamber pumna le khosikani general ward ta khumruak tlem oma new cabin le pipui ina te cabin fullin khumruk omna IC wa full bok lomna ward ta naw piang som pakhat
an oma meichia panga le mi pa paruk ni in voin lama nei tura be se nomri lavani voin OPD a Dr. S Parmoi medicine le Dr. K Ruat kimi ENT te an chulavang ZMC State Referral Hospital Falcona nimit laidar thuma changa tukindar sari thlengin emergency case som thum pahnian neya mithi pahnian neya naw piang parukan nei boka emergency case tam ber pumna le khosikani aizol ko pui chunga private hospital kan biak chin te zinga Ebenezer Medical Center a mithi pahni le naw piang palian neya Khuman Fula Aizol Hospital a naw piang pathuman neya cabin le general khumruak an neya City Hospital a naw piang pakhatan neya cabin fulin general a khumruak an neya BN Hospital a naw piang pakhatan neya cabin le general khumruak an neya Nazareth Hospital Ramhlun North ate Care Hospital ate LRM Hospital le Agape Multi Speciality Hospital ate cabin fulin general khumruak an neya kan biak chin Hospital Dang Greenwood Hospital Adventist Hospital Alpha Hospital le Trinity Hospital ate cabin le general khumruak an nei hlomani hetihan kan biak chin aizol khapui chung damdoin shangshang le ZMC State Referral Hospital Falcona mithi kan sha theizat paruk naw piang kan sha theizat sumthum pakwa ania hospital lian deuh dewa emergency case tamber pumna le khosik ani power report State Law Dispatch Center changa thukan dondanin nimin lamakol phetha kan man tam lai ber ni zandar saria kan man zat megawatt za somni pani point pathum pasaria nia kan man tlem lai ber nimin jing dar lia kan man zat megawatt somli pani point paruk pakhatani kan man tam lai ber megawatt za somni pani point pathum pasaria hian Central Sector Tuirel Hydel Project achanga mu megawatt somnga panga point pariat bialte private sector Vankal Solar Park achanga mu megawatt kwa point panga pani te State Sector Kautlabung Small Hydel Project siam chua megawatt ni point pathum pakwa te Kolbem Small Hydel Project siam chua megawatt khat point pakwa pasari te Maijam 1 Small Hydel Project siam chua megawatt khat point pakhat panga te Maijam 2 Small Hydel Project siam chua megawatt khat te Koiva Small Hydel Project siam chua kilowatt zali te Lungvel Solar Plant siam chua kilowatt zani somriat le tuipui Small Hydel Project siam chua kilowatt zani te tela heng power siam chua te hi siam chua tam lai ber le siam chua tlem lai ber cheu cho rwalani power supply kan hucha a load shedding siam ani lavani LPG le POL report ni thum thlakwa sang ni somni palizing dar kwa le nili thlakwa sang ni somni palizing dar ruk inkar chunga borkhola samachanga LPG lo load supply che gate wiring te in report te Zopui Indian Aizol cylinders at home somli pani MNB Indian Aizol cylinders at home somli pani Biakungi gas Aizol cylinders at home somli Swak Chung Indian Aizol cylinders at home som thum paruk Van Buangi gas Aizol cylinders at home som thum paruk Vinay Kunga gas Aizol cylinders at home som ni pali Zautan Indian Aizol cylinders at home som ni pali Kabliana Indian Aizol cylinders at home som pariat Mizo Fet Sampai cylinders at home somli pani Mizo Fet Mamit cylinders at home somli pani Mizo Fet Siaha cylinders at home somli pani Peniel Indian Biate cylinders at home somli pani Puya Indian Khobung cylinders at home somli pani KL Indian Rayak cylinders at home somni pali Grace Indian Tenzo cylinders at home somni pali Sangi Indian Darlon cylinders at home somni pali POL report nithum thlakwa sanghi somni pali chunga wiring te oil depot changa lot pek tele direct go hatia changa lot la nithum thlakwa sanghi somni pali chunga wiring te supply che gate and report te high speed diesel Zangenan Brothers filling station Aizol trip cut Shangbana filling station Aizol trip cut SL Silo filling station Aizol trip cut Jerama filling station Siaha trip ni Chuama filling station selling trip ni selling energy point trip ni Mizofet filling station wiring te trip cut Le Sang Liana filling station wiring te RM filling station Simluang TMS Diamond filling station Saitwal Ngopa filling station Ngopa LTM filling station Kozol Mizofet filling station Sampai Zaluti filling station Sampai Mizofet filling station Tenzol Arlel Lura filling station Tenzol Mizofet filling station Nathial Mavula filling station Longklai Le Lino filling station Bungklang South Tetan trip cut Chow Motor Spirit Petrol Zangenan Brothers filling station Aizol trip cut Mizofet filling station Aizol Kelanghab Lena filling station Aizol Mingmoy filling station Aizol Tetan trip cut Chow Lino filling station Bungklang South trip ni Mizofet filling station Wiring Te trip cut El Sang Lena filling station Wiring Te selling energy point LTM filling station Kozol Tiroma filling station Sampai Zaluti filling station Sampai Mizofet filling station Nathial Johanapa filling station Nathial K Sianglinga filling station Lunglei Mizofet filling station Longklai Mavula filling station Longklai Tan trip cut Chole XP Kel Ngap Lena filling station Aizol trip cut te ane Nimin Khan Butsang Pai Hall Kalusip District Mega Oil Palm Plantation Drive Sanghi Somni Pali Nayania
Kolusip DC Porobat Silal Mangayan Manpui Income hi Agriculture and Farmers Welfare Department Joint Director Pu George Lel Thanguren Kai Shuaya Kolusip DC Porobat Silal Mangayat Chuan Oil Palm Ching Tu Te Chu An Van Neya An La Van Nei Don Chawani Ti In Thei Top Chu A Chan Lazel Turina Fuya Hetianga Mission Mota Oil Palm Malak na Kalpui Ni Chu Lom Omati Thu Soin Putna Thok Tu Te Hlot Lin Natan District Administration a Changa Inpui Theina Chuan Thei Top Chua A In Huam Thu Soibok Agriculture Deputy Director Puar Vanlel Swangan Mega Oil Palm Plantation Drive Nei Ani Chan Soin he program hi Central Sarkar Ruwa Manani Thule Shiak HCA India in Todel na tura malak naniya Sumiatan chuan oil palm chin chu na sazoka malak zel theina tura ruwa mannani thuasoya Kolusip District a Buchang Phai Khwale Mami District a Darlak le Nalzol Khwa te chu Central Sarkarin oil palm malak na a NEH Special Scheme achanga Khotlan Bik anni awangin heng khwa changa oil palm ching tu te chuan he scheme achang hian abi ka enkol na le chan pui na chi sang sang an don tur thuasoi bok Kolusip le Mami District a oil palm te leikhom tu Godrej Agrovet Company Senior Executive Officer Pulruat ki mapuin he huna hian thu soin oil palm hi oil pechuak thei thlai zinga chuan oil nga ber ani thu soin Mizorama oil palm hlotlina wangin tuna chuan Kanshenom State sang te poin Godrej Agrovet enkol puin noya nikuma changkhan oil palm hi an phun chan ve mek ti soin North East a hian oil palm hi farmer level mai ni lo business angin kan kalpui chan to ani tia Tundin muna Kolusip le Mami District a oil palm huan neya rashal mi zasari somli pali vel omin nikum chung khan oil palm achangin cheng noi zasari vel an la luta kumina hian noi zariat vel an be seiti asoibok thu soina hun manzo hian Kolusip District zaw sang sanga oil palm phun turte khwalian Kolusip DC chuan vailiamin oil palm a phun ngal bok ani Khati zong ha tukina Zing Daifim hun kan man theite nia Zonet Cable TV Pvt zawai ni man non vek ule